pa ipa se tina che chu ngai thala inu se tina che chu poisa chu ilu atan pa chimoi takani anga I hong atan chi am ani to sia achen mai tung tang pa when you tune to get pite ma nang ma choi moi tina kung chang pe ko pe ni tu kan chu je ka lu di bu chang to kin na ni shuo ye je kan te pen de kun mang tu tu so pe ma nei ma so ma ro pi na kan te tu ne ma tu kan ni je tu so Freda ler chen ni ka chu Thiên cho thiên thì mình nói thằng cô giờ hắn nào cũng sống bằng là trang đi cái mà ông rằng là cái như cái bộ nông mà nhiều của ông rằng ông bên du lịch suy ông rằng là số nó mà in ra thì ông có bên năng như có cái mà in ông rằng là số in ra thì là vâng lâu trong trang Sohi pasayile sohi kaya Genesis buang kansa sohi pasayile sohi kaya Ijuan patian anui ni siang siang patian anui ni asiang ni ipa ale pensia asiang ni tin patian ni tanpa kita soma patian begin anhena sitan takha lokin legon hilwa khapula into to in omtiro different sahachungate sungren sabachungate thilnaya bokpa ka sungsung chungate thune bokro katia alba karma bichang chhatana samsaka se Chang ít hiện long giống sang những người bà rình là mà sợ là hình mặt sụ thì công giống sang là mà sợ là thì công chỉ cho cùng hồ sẽ làm gì thì các người sẽ cần cần rất là cần nhiều sáng tạo sẽ Mình là cái bộ là để các thông cùng sang sọc thì ra sọc là thun chu vàng in tắc sa tủ gió in gió nó tủ in tắc sa thì thế chu chu nên đâu ra sụ sẽ in tắc sa đen ta có phiền đầu na phiền rèn tan xuân năm nay nè các thầy chú ai rồi chú vị thi riêng ta nung lên in và thiên này là in bè ula in tắc sa đen te cái bộ chú phiền nó phiền rèn tan và thiên này là cái phần dầu ấu và thiên cái này trong chế làm sụp sụp sẽ Sang sa som paruk sang atanga cha som puri jabu dalpa chu sang atanga cha som puri dalpa chu mi khoi thei tak ani mi khoi thei tak le fel tak ani a ani kan pathian chu mi leina thei tak ani dalpa chu mi mo te chu om hiu china ti hiamin ko ma ani chu mi san tam ta a o kan na I chu na chu ki le dalpa chu ni chu a takin na ti sia kan na hi thi na la ba kami te hi mi tu la ba ka ke te hi tu na la ba I chan him si am chúng là cho nên giải phóng ra cái này là thổ lộc của nó cả cái này là thổ lộc của chủ tây với phải là lấy mua sẽ đi thì cái tiền này ở anh không ạ anh đi làm lộc nó cho cái thổ Ang anale boy na harsa den ni in ko kan kum ang len pa dam thing lo mi tam wa liam te no mani chung kan ngai to channel pa kan van ne ya lom thu kan soya tin kan vai ya len pa man me tha birthday kher ro po len pa kan vai hian dam na shi se na te min pe ka kan le ka zir na te le man so na ron di la tin len pa birthday na ki na tam tak te po kan man le chau the na na pa se le te min pe la tin na pa GKP shoi tu in va ne ke tele tin agi ban ko lo pui e me ma in singa ka fellowship ve the hi va ne ke tele ni pathian lo pui na lom lo ma la kalal do amenity la ka ran ha nge
Yes, Mania, Maya, hey, young let you let him lie one day in God let you not take my own sunset cross it up one high cứ chân đông tu cứ lại si mô khi dòng thật choáng sẽ đôi sẽ cái dòng vì ai phần lâu sẽ không đó mà là có lần tu con ý chợt na ôm chẳng cần tu
topic sensitive ani na ka hre thiam veka chuan mol mang do ron thasik mau pu phung ka tum lova ka du to ka ngai dan rong sei ka tum lova i ka thei angin le khabu le podcast youtube ta ka lo eng over thin ta i keman ka status lo view thin chun in bunga ka vezi hre thiam tu fakin nia chuwang chuan i thudik pathian thudik ki za pui lo tur ania pathian thudik ki asang ber tur te na sang ber chung i vong chung chuan in za vai na telin thil hi ti thei kan hre thiam tro chuan kan en ho tur chu thungai khovel pop culture ti hi yom sia pop culture ti chu pop do pop pop ani pisi nge ashelo mole amaka pop chu popular ti lam toina me o popular culture ti a he tunai khovel music industry moi and culture kan hu zong zong internet khovel kan hu zong zong popular culture se na ba ni me chuan tunai khovel popular culture thil thleng te enge om sia enge chan enge phe na ti kha kan lo chuan Christian chalai den inting nge kan ma chana nge kan support lo tu kan nge nang chuan i zona na India na sha ta ma tro homosexuality support lo tu tam lu tu akhoi chung nge dik kan nge nang o chuan enge kan ti tur enge kan ti ve lo tur ti tur a poi mo tu sa ti lo tu hi poi te me ni o bisi po jan khom na vada mu na enge dia va te mo te ichiang che lo mun ti ma ka ti mi lo tur ania ti tur re ti lo tur kho om sang mo ti tur a poi mo chi han ti lo tur kha poi mo don tu kan to bi ka chuan in thale lo ka pi chuan in thil ti lo tur in nei do na thale chu na ya chu thale in ti lo tur chu enge kan na lo ti chu lo tur ro chuan homosexuality kan ti hian in thil pakhat ka ran saim sata do ni tu na hi mo le lok in ngai da ni sa i lo ma he lam pang zo ngai da ni sen no he lam pang zo ngai da ni sen no in ri lo om zo ka lo bu ro pek ki lo homosexuality chung cha hi mo thil pa ni in thia ta ya chu chu bi asena kan da ki mu the ya a phe orientation le practice on da bong khata rin lu lo tur da kop lo tur clear shan tur ni kan the thima orientation le practice kha ahana on bong khata rin lu lo tur chuan enge chan orientation chu enge on sia homosexual feelings nei ma se practice chuak lo kan che homosexual feelings nei ma se practice chuak lo chuan apa hinga practice enge khi han siru tu o khami kha mani an pui kop chun enge anti verb ani chu daro thilti ati adang lam ni buthiam am tikhan orientation chun feelings lemot ani a practice chuk lo practice chu ataka kopui nei kha kha dang lam na ni e chuan mithen khatini soi ka thina ma homosexuality shemuna an thadon pathini na shemdon medilan thadon kan chu thina chu tin kam chu suluti chungcha la soi chuan ani ka hriat tur orientation om fran orientation chu homosexual feeling an nei mani an puya attraction an nei ma se an ti chuk lo practice chu an rilru kha an va bozia e sexual enge activity te nei partner te nei zong te nei khatin ka practice ho chu dang lam na chuan homosexuality shen bunan ta vek don kan ti to khanin orientation le feelings nei kha an zawain kan tel nge tilai ka poi mo ni chu chuan i halo ti proportion se corporal o yes chuan homosexuality shen bunan ta le kan ti kan an zawai kan kan mer mo ta bong ka ta an da mo ta affair lo ni chu a chan chu an en chuang Bible zin na kan huwa chuan homosexual feelings orientation ni lovin atakan nun chua pui an pui kopna homosexual behavior chu dang na kan shia zoki pathian in demani homosexual feeling what kha adem lo homosexual feeling kha chu temptation thlem na ani tro homosexual feeling kha in fa actual khan action in practice khan homosexual behavior ania chuan pathian raman ni lowang ti Bible in korina sai kha homosexual feelings nei ni lovin homosexual behavior ho hini o chu kan sei do na korin thon khat bung chang ko chang sa song khian
ingai mangte mo milem betute mo uirete mo mihurte mo mungkohurte mo mangte mo lebrute mo impathian ram anu lovangatia Paul itara kalau da hi English translation na chuanin homosexual sa India mo homosexual sa India chuan he Bible chang mi nang ron lek na salut ko homosexuality kan sei chuan he Bible chang hi ang nge kato ang chuan sei ro pahman mo sia chuan he Bible chang na sei chu homosexual feelings ni lovin at takaan pui ko homosexual partner ni practice chu homosexual behavior active partner ni taka ani o enge ni chan kan ren chong o he Bible chang homosexuality thumal dik tak hi Bible hi English as kan nilo matro kimi trong hi arseno koitai di ni tani Greek trong ania a original word ania English nan leta homosexual an di mizowin mong pugor kan dia arseno koitai di ki a original language ania arseno koitai chu enge omsia Greek trong ania kanena o tirko pola sia kan hi trong hi tirko pola Greek trong thumal pani pangina fuwa asin chu pani chu tirko polan homosexuality hi Bible I address na trong kam chu arseno koitai ania Greek trong ani English nan leta homosexual sin nan let kan chiang em chu mi chen chu chuan Greek word ania arseno koitai ti chu enge omsia Greek thumal arseno koitai lo chuan chu arsin ti chen ki mi pa soina male soina nia chuan arseno koitai ti a koite lai hi koingo kami kha mu mutpui lying soina nita arsino koitai chuan enge ako men who lie with a man men who sex with men mi patang mutpui ngai zong nei sex man pui kha homosexual behavior ka soive achiang em chu behavior ki like to verb tro behavior ania kha asoi kan thi tamai conclusion ha chuan homosexual practice homosexual behavior zok soina ni tirko bolan korin thon khat bung ka aron soi arsino koitai ban kha ngai chu point mo lu tu in thriat ka duta aduta chuan point mo le tho tunai hin mo thuron viral oma korin thon khat bung cha ko cha sauna tuna homosexual so hi pathian ram lu lobang ti kan enzo khamo khami kha e tizoma ron soi hi dom abibin 80s atang le pro gay ho tangin timeam tirko polan atira original homosexuality aswelo shim tunhua sa pho white straight men and the straight white men ho khanin an homophobic emavangin and transphobic emavangin homosexual ho an ho emavangin Bible o mielo original o mielo an ziak chapani chu bang chun Bible hi Christian nan du an ziak ania adik lo wanti adira korinthon ka bungru ka hin homosexuality selo shimshima homosexuality di thuma hi tun no Christian ten Bible an da chope me kimi ala fakni kum khan social media ko abik takin aizol rampanga hian an status na salu tukani chu kalo huwa pa chhanle ta khan nung si lo ta social media hi indian na turvak vak ani lo ta chu hetia ahun le hun kan en dikhi poimo thudik chu enge ani chunin Bible translation team chunin homosexuality chu ter ko polana soini lo ka Bible translator team ho kha dot soin an mani du wangin anda chok me mi homosexual ho pan ka chuan ni lo kan en so che tro an sina ban thiên lý na chú cũng sáng mà suppose we provide Bible translation team ten Greek trong thuma arsen koi tai ti chú tonight culture will share him during homosexuality in unlet mai ani in chuti man a original arsen ter ko bola khanin arsen koi tai men who sleep with another man homosexual behavior ka mang khang line gender pronouns pride month LGBTQIA2+ XYZ lo ter ko bola hun line mo chu wang chun a hun lai mi khan arsen koi tai mang a context a khan enangai enge a context su mi pa relationship adem arsen koi tai chu Bible translation team khan 1946 a khanin homosexuality tin unlet chu anda chu pan nilo ti chu kan chiang em a culture milin a omani chu tirko bol khan chu thil pat mo lo khami chi na khan enge kan chiat engma fel le lo wa tirko bol hun lai ki Pride month gender pronouns ti vel khalo velo tamo zir zera hir har ti vel ba arsen koi tai ti khan soi fi to kan chu arsen koi tai on si chu men hu lai ta me ching tro kha ti lai kha asan chu tun nuwa ta po thale pride month ron ding arom rile mai the thudi kin lo thri khamai thudi ki kan tran hun tur ani kan ching am
chuan tu na kan engine akan kan chin che tur number 1 ar chuanin homosexuality so hian feelings le behavior om sanga thir san tur media la in tadon ke ko lu vek lo tur kha mi kan tina mi nun kan ti chi mi tan har san kan sia christian de pe chung mangai na ma ber tur sakber tur kan ni nang kha media le tadon kan ti kha thiam lo ti me yang feelings an ne rong ta an practice cholo pe chun an lo bin sum ver jok jok thei media le va tadon ni va ti rong ka ni kha akrul tu kan ni mo atik lo feelings le behavior ka intention ang chuan shel ka tur tia ru vek lo tur mi nun kan ti chethei bible in behavior practice ka dem feelings ni loin ka chan chu I ter ko bola nei in ko pa dem chuan chu atheist and christian and homosexuality and da chok ti ka dik lo se ko kan thim dem te kan arsen koi tai ti kan chia ka tu ain ka chang re ya chuan Anjina kan soya kani ti tu le ti lo tu ro ma PC po san khom na engin ti ho fa ti se fa da khu se adik lo ha ti lo tu ro ni mo engin kan ti lo tu kan se ve don mi pa tle mo nem do chi te kan no ma tro tle ma lo o lo nem do chi te mi chi a bo nu than lo te ma pa do tek puk te mo mom ka ding kha tu ai ke ti hai in bully lo tu in harass lo tu in fiam nom na lo tu diktak chung lo kan ve ma po in kan generation kan hu chani claim mi pa o nem de to lo ma an fiam du da thina an fiam kho lo vek mi ang lo wan chuwa kha kha khunge hmangai na khunge christian hmangai na khunge ta han o atel lo kha isu character lo du kan chu mi kha kan nem thalo kan choi ka kan dom ka so ka te chung lo ni lo se te ma hei role ban lo de kap to po hi machine kan chi ta se hi na dang lam thi em kan chi to kha ting do tho kha ni me chu bang chun a shim shim min mi pa ko ne do to po lo min ge ti ga ni khel lo ni che po pa do den on kha ti ma hei LGBTQ community mi in afa in identify khel khang lo ke ma ni pon va hin lu khang ai lo mi pa do nom the mi che lu do mi pa nu do nom the mi che pa do nom the kha kan po mem a chiang em va bully va fiam nom na di ha christian te ti lo tur chu ni ti ke pen ba ti lo tur tur ni pc za ni khom na da lo tur ram han ti lo tur ni jo pc ka lo sui che ka san chu mo eng ma ka tun sa lo ni chin ha min ka so ti khera ka cha so ke lo kan trong kam le en dan hian kan hi min kan ti chevek thei min pa mai ta ka in ti ta in dom kan jok tur chu chu iswa in sir tir na ne mi em ma ni kan du to ko khami chin chu kan zong lu le teng khovel tu ra kan da ko tu lai khovel culture ra thil thing te post truth khovel an o mek tu na hian chu post modernism an ti chu ni ta ni post truth khovel chu enge thu di ko om lo adik po om lo adik lo po om lo gender a male po om lo female po om lo sa khua dik po om lo dik lo po om lo there is no truth di himo tun culture slogan ate quote at every nasal to kaka abul bui chu post modernism ani khovela dik om lo wanti adik lo na mal pang chu adik om lo wanti kha adikem thu dik om lo wanti kha thu dik ani chu ani dik thelo khai ama le ma kha in contradict ma na dik thelo tin thu dik om thelo chu ani pc bo khiani no pang khalo se sa shep ta se adik lo tro ma se thu dik om lo chu adik lo kan ti sak thelo tunaya chuan da truth on the to lo my truth his truth her truth your truth tiang khan an chen zel to the truth ko on to lo wanti truth on to lo wanti chu kan khovel na ni he gender confusion am chung cha ta pone injury fe kan chi mo pero ka chung rang chuan nang ma ni himo generation function kan do ma tro boomer millennials generation Z, Gen Z, and earlier iGen, internet generation. Nang mani with Gen Z niya. Chuan, nang mani hi Bible scholar so hindi tingin niya. First post-Christian generation. And you know, sa Alex Ferguson na country, Man United manager, tunga siya zong. Ang sufok na sa Alex Ferguson na pa, Manchester United manager na ita. Kung sumhi pa nga United and kola, kung sumhi pa rin nga suwak. At suwak nung kachu, post Ferguson era anti om tolo nutro a om tolo nu chu tiang dia chuanin post Christian generation masap pa ni na mani hi mase hi bigin ate po on local si malay khom si ti ke bi te point ni chu ni zoram ni lo khover pum ang ni chumo culture ang khanin khover tu ra khanin
chuan chu nong mani generation om to songa information adik po dik lo po tra po chi po dong na saberin ni nong mani hi achan nge cell phone information overload na sulu tu information dik lo batam lu tu chun ka wor le lo du chu akoman bu em ta ke ma ni bo thing pani IG ate YouTube nge IG video minute khat toy lek in huwa khati khamo mi thok su na la thalu tu an mani agenda no da chuaka heaven dik ne le min di me chi pe chu an emotions ka lo play pi chun me lo wala an lo pong zung zung thina me ba po ani tho short form video sa hi in ha lo tu le khabu tha en tu long form discussion mai thak tu toy te a hian homosexuality chung chang po ngai da no se lo ngok ro ha ko ran sei tu ta chuan first post Christian generation na tangkhan information ang kan zong kha nge post Christian information dina in juna mani po chutro in information tam tak mu kha Christian rin na ne na in contradict in opposite sel ni chu kan chi le ngai bo chuan information mu tur tam em ma kan thuk chi brainwash tam em ta psychological brainwashing de mi brainwash na thadeu chu fear tactic mi hi flow siam temo flow de sim de han thu ki su ko le mem ta fear tactic hi mi thu su na thadeu ani information a fear tactic ta lo tu to na hin chuan kan en zero ma movement chak tak hi ku ta mani chu kan nu le ba tu lai kan lo shi chin chu zu le trak sa thalo ru ka thalo to tha thalo drug sa thalo zu kan shak to he a chiang tu tu na po hi ka te khin dan chu nin zu le drug si bel chu a chiang tu ka kong ka pui ma la ma tang in lo ru kan mu thiam ma se tu lai ideology fo in a have to ho chu kong ka hala ma tang ni lo tu ver sir tang tu ver nu ma tang te na lu kan nu le pa te be chu na she thiam to lo gender pronouns ni be te nu le pa te soi til eng man she thiam lo wa chu bang chuan a poi lu tu ba ni chu le la ma chu nin unun te te po nan shi mo ko shalo wa movement chak tak tak hi apoi na chan chumo in thu ber kha a control to chuan in thil ti te in ngai to na te in che chu zong te in pom zong te in nun pum pui kha a control to chu bang chuan tunai ko vela in china ka soya khan post modernism an tia thu dik shim truth hi a thei lo an ti 2 plus 4 kan ni thei to lo an ti 5 po ni thei ti objective truth thu dik in hling nei thei to lo an ti shim chuan chu Christian rin ne ai kal ti ha kan sei pa do thu om si a word meaning te po himo an thak chho ze to an chi lo yin a po ye men chan chu he history level a ni lo university level a intellectual level a drama ro kal ni a away from no to kan chu to like the more western universities are pointing humanities and sciences are here women studies te gender studies te a oma feminism pa ma chu sei lo ma radical feminism ka tikhara radical feminism influence in anin zirtir na chu tuna hian biology a mi pa le mi chi dang lam na chu in hu dro biological kan huwa biological evidence on physical evidence on psychological evidence on shang kan bone density te poi dang lo dro psychological pon kan in ang lo mi chi family emotion te lo chu ma do ta tuna western universities are here in gender studies kan dia te women studies ate mi pale mi chi ingara hian eng difference ma lo physical difference po lo fa biological difference lo psychological difference po lo ti kha anin zirtir gender difference lo top ti kha anin zirtir chuan khami mila ikal du lo kha chuan marxism lo ni mai chu anin zirtir to abu tham tu kan ju equality umbrella no ya affect si khan chuan tuna hi kan hriat le tur chumo culture boru hi andaula abortion my body my choice abortion chu kan topic ani lo kan si don vak lo wa ma se abortion tam ta hei chungkua nuwa oma pa oma fa an ya Christian chungkua din chu a biblical ta tro khami nuclear family structure hi nuai re an tum tuna hian nuai bo an tuma khu vela te status vela te point hu thina radical feminism bok kan puina ne khanin fa aya zote chuan single thatna te career remote poi mo te adik vek tho ta ma se career chu poi mo tho ma se balance ma ngai thin ta
chuan abortion te pawh he tam lu tu kan ni chu taro tuna hianin new year ka ngot ki in kum khata black population a kon now piang ai now piang ti tla kan tam zo tuna hianin new year ka hianin tunang kon population na salo se black population alle 2 minute trauma abortion ni an nasab turu puru le tu kan ni chumo kha ha kam she dai chuan nuclear family structure ti chet tuna hin movement tum na kha ha example ko ran pe BLM kan siam Black Lives Matter se in short ka mo a movement no matro a organization no shambo a organization khani kum khan nan so ka BLM organization ka an website ka an details a nuclear family structure hi shia kan duwa we plan to demolish the nuclear family structure anti mi tam takinan muvangin an thasuma an delete le ma se tam takinan lo screenshot man nuclear family structure kha pai bawantum ala inzong zel dolo en room tinge chu gender noi bawantum shoot noi bawantum nuclear family structure noi bawantum achiang em ain zong mek don to na atopa hano gender conception shimi zoi noi bawantum chu western humanities example from pekhen shin toro gender differences on to lo tin sir to kha education noi le ka hana kal intro to heng hi woman definition te por khag ni in me chi women the conception free no re to mekani tu na hian mo Merriam Webster dictionary a hian female ti te women ti te hi a meaning thar on vector makkan dia achan chu gender ong kha ngai thei to lo anyone who identifies as a woman ti ang chi la pangkhanin angai to an adult human female ti khaju transphobic, homophobic, chumikhamiphobic anti. Chuan in Generation Z book the most confused generation anti in India Bible scholars like Christian apologists and achan chu truth concept ba in confused na mani ka sa na generation lang ino ke mani ka tiyang kan culture hi truth thu di ka hian enge chu diklo ang confused to gender and sexuality ang confused morality enge diklo now diklang now diklo diklo chalo gender truth in boy to kami movement ha thok ka ni movement nge to ba ona se lu don no ai zom vek kan ning to em chuan what is a woman the metro so documentary and to song what is a woman link lo share to mo documentary ne ta mania Supreme Court just ro hasu kan sei lo documentary pakata metro so here mithiam shang ai interview what is a woman this what tu man sang thei lo kan pi la puten a puting mi chen ni me lo man ti khachu mo man lai en to an adult human female ka an phal to lo kami definition phan ka mania po biology test pakata karma sa khaning USME pakat a research dinga biological woman ti term mga mapiyelamu biological woman ti term mga mapiyelamu khatin khani to kan she thiam nan chuan mother nu ti hi nu ti so ro pu ni ro pu lu tu pathin in nu ni na ta mother bu ta pek ro pu lu tu ta Christian worldview Christian rin na chu na mai tu ma se hi Merriam Webster on female definition di ka meaning or tlak ta ki Supreme Court Justice ama ki me ko to ano miena US Supreme Court Justice ania Jackson nia pu yang lo pu bai na polte nia he mania Congress hearing na anzota can you define what a woman is here I'm sorry I'm not a biologist may she define to him a biologist ni kera mai na achan chu an adult human female ti kha adulo achan chu an adult human female ti chuan gender omzia asoi do na tro khami gender language ka tu lai an phal to lo chu wang chuan ka define thelo biologist kan lo ta ti mo lu tu fakte ai pon na mother ti thumal te himo in oilo chuanin mother ti le mom ti te khan phal to lo birthing persons pregnant people breastfeeders chest feeders pontia people with uterus machine chul ne patin mirim chul
people who menstruate and dia adang chu trong kang bi gina tiri moi lo ni to ka tari lawa king mo ka soi chu mi chi pakhat a biology research be a khan biology yang term aya khian biological woman ti banga mak biara mu an kan sel to kha ani khit yang khi kanu hi breastfeeders sa tuan pang ka tilo ang ke jon mo mommy mother kha aro pi lu to breastfeeders pregnant people atilo kha post modernism tha tho fe kani kan en zela to like transgenderism akan lu zoi mo ari ngalaw to like kimi slogan ki introduce kids should choose and pick and choose their gender trong kamalara chuan nule paten an faten en gol po hianin gender neutral angin en gol tu mi pa angin assume tu rani lawa me chi angin assume tu rani law gender neutral angin en gol wa aron len guna ama he or she will pick his or her gender anti aron len ama na gender thama manti sweet thang rong mi ko ani ne an thang don gender kamo adik thailo ha chu chuan American Medical Association hey rin om association rin om le hyun le lian ani chu American Medical Association kin the sex of a child should not be on a birth certificate because we don't know it until they choose it no pang hi an piangin male mo female mo ani hi an birth certificate a zilan to lo tur a chan chu ipange me chi ani an la shelo anti an mo lu tu i American Medical Association le pui mo a chan chu gender shim chu kha na chin woman definition and define da na ta chang te he na chang te no re ani sa he thi lem gender kha pe chi po no re in ni me kha poi lu tu chuan tunai article hey newsletter le ting vela pon men can get pregnant the heading om to PC right here lute right here ar ayati ho ati kha lute kha di mase lute kha US vela chun se kan se hala men can have periods it chanchin ko at as well so to article heading ade Matthew period here ati glow shim shim dro ati glow không ai common sense ta here pregnant men atorang pen to pregnant men fakti right here ro chu now I know by no ati glow hi the guardian chu hi magazine ring clock le lar chu wang chuna china ka sei bok kha information in butam ber in pm oisu fear hu chi ro hu critical thinking ne ro heta biliari shin concert my body my choice di holo di ver mo su in chu di ma chi ro pa thien thunen te ula bo ula fear hu en gyung hi kan ne lo tunge omom tunge omom min ni kha tunge mi tunge ki ashelo betishia demi lovato afun chuan pop culture demi lovato ni tatro ma hakan buta zai ki mani kan chove katro movie po changa me sang ni so gender bonus akan lu le zoi ke zoi do me sang ni so ni pakhat khanin demi lovato chun non binary gani di binary chu ingom sia male o male lama female o khami two dimension kha andu to lo non binary gani yen di mi pa po ni lo me che po ni lo enge ni ka lo alien ami enge demi lovato chun de lo mem pe ka sei chun mi lo ai da mula non binary gani dia chun a gender pronoun sa he mi chu shi har kan te me tro mi pa chu shi kan te me ta dei dem ma dia bichu adik thelo ashim shimin pakhat chon ye singular ani ma tinge grammar bo che tanga itro pakhat ni na no de dei dem kan dia Stacy po she's coming dia day is coming dilo adik thelo Stacy day ni mi ani lo shim kha chu he him she her thil kan ore zelani kan chi thi mangai chuan
Aku maronin herle oga sang di samdikan statement tharon ne le a momi kasin demelo va toha. Recently I have been feeling for more feminine. Naron dita dea a gender pronoun she her atanga de dem kalfa she her aron le le a entika ngai thak le ku ka hriat pui lawa. Bu pui hria. A hria bu pon. King me khan pronounce kan thak ani chu. Chun gender pronoun si hanen to he, him, she, her, not king, her. Here, herself, himself, I can herself. And it's a thing to zero, heirs, heir. Something sitting by herself. Adik language mo linguistic different here. Language ang sok na saluto. Chu, this is not ka til and kim ka dang lam ve guna. So you check off. So one Christian gender pronoun so clear and they can mang ve turan yam. Gender pronouns tin akan kanin tam hei ve turan yam a biblical yam. Chuan pathian thulo territorin betile hlute betilo betin kong ai lo chiri mo sa se atata hlute kanin tam hei ve turan yam hitim tilang yang Christian te.天查诸天查了的去呢，连诸天么啊呀，天诸地么啊去呢，天空诸天卡啊呀，天卡诸天什么啊全部的诸安中的。我们要做到的。FSC bunga chang rupe chang chela chuan tu man thu lei lo mai in bum cheu su se chung thil awang chuan pathian thim ru chu oi lo fa te chunga a thleng si thina chu wangin an mani chuang pui suang cheu heta chang chun khata en nei la tin thim thil ti ra ne ngai lo fa te chuan til na reng nei su la til an ne kin a thiam lo ja sha tu zo lo. Amen. Achiang chuan veni kha kan ui question ha lo kong FSC bungok chang so panya chuan kan buan te hi di sa le thi sen an si lo la na te le thane na te le he thim chunga khobe ro re tu te le van huna te tharau so ha om te an so ke alo mo me heng zong zong abul bera chuan in spiritual warfare tharau in dona ni hi o kan lo buthiam lo nge discernment of our times idea kan hun ton mek enge omzia ti bible ne de theini chu chuan in bible khan beti te lo lu te khan lo chira khan pathi ni na thil tha ti na na thalo ti te thalo ti tha ti te kha aphal lowa don't participate in darkness ati boka woe to those who call evil good tha chu thalo ti thalo tha ti tu chu an chedoi nom ro se ti an chedoi kan ong palang yo culture chuan Demi Lovato chuan 19.0 se Billie Eilish 19.0 se Choi So 19.0 se mo chuan Blackpink 19.0 se an soi ka chu opinions ani tro opinions ne ro bi truth imo thil so so chu thina nga indruwa achang chu he rum thin chu chang chu aniang khan in ngai tu chu heng ka tran hun ni opinions nge truth nang mani ka insult ka tran hun ni opinions ani adik thero ti thin ro har su thin ro a lo tu chuan kan du le lo ko LGBTQ kan shwe to he chu lesbian LGBTQ hi ani to lo tu na chuan LGBTQIA ro ni a chu pon ni le to lo LGBTQIA+ ro ni chu pon ni le to lo true LGBTQIA+ ro nam to a to zongin alphabet community I timeang anom be sa true anti sen tharau pa hi ne true spirits a demonic de ro mo true spirits a ti ro ni chuan en lokang an ang has no gan si enge linguistic theft ka ti hang an lu don equality intuklana inclusion entranlo na diversity rights tunge equality du lawang tunge inclusion opposang tunge diversity rights tunge opposang matinge LGBTQ agenda in oppose in molami in vasuave matinge equality in pose hi chu tongkam in bum na euphemism san te euphemism su thudik tak tak te khu na tongkam moi ni equality
alai mu wa na china kan soi zong zong nge linguistic theft trong kam meaning kan thak te gender noire na te thudik noi bo na te definition tharom te hi nge bulbera cultural marxism marxism Stacy Zai song don dai nga tin pakhat lo kan no o Marxism lo chune su tungai kan ti chon ama chu thi to a Karl Marx a in chungte lo mem chungte no chan chani ka in chungte lo ni me na ni lo dro Karl Marx ani philosopher ani a ama chu bol tu thuk thalu tu ma se Christianity a hol tu khe ba hianin Christian te pathian ho a Christian rin na ho a chuan chu kan sei jong jong cultural movement cultural Marxism ani kan ti dro chuan Karl Marx a chuan in enge a philosophy pakhat khovela chungkua kan thin hi Christian te hmu chua ani a thria dar vek angai ati nuclear family structure hi kan thria angai khovela hin chungkua nu pa fa anum tur ni lo nu pa fa anum chuan an tradition te engkim anin pass chhong thazel te a khami kha ka du lo ani ati movement ka puya ai po vakem ti khanin kim kha LGBTQ, transgenderism, woke culture, gender pronouns, apena alai muwa Karl Marx sa hiya thito ma se chuan a idea ki cultural Marxism ki influence na nei kha chuan in thriat to chu Marxism ni hela ma Christian rin chu hela ma kal ko bur zomin lo tumange akal ko thelo LGBTQ Pride Month in celebrate kan Marxism ka inva dina Marxism chu Christian rin na nakal ko lo hang ve nakal akal hang chu alai mo ka inve na heta equality inclusion diversity ki chu mihing bum na pon lang at tip of the iceberg hi alai mo cultural Marxism cultural Marxism chu in Christian rin na thia daratum chungkua thia daratum thudi thia daratum chuan to kan generation ni identity a kan boi dro tunai hin chuan mi chu an identify I identify as black female white brown homosexual pansexual chu mai tu Christian rin na chuan mihing chu kan hunrong emo kan chungko emo kan pon lam dan ni lovin kan chungril mi zia kha poimo ta tro Marxism a chuan an mi zia ni lovin an hunrong enge an sexual preference enge an gender enge ai opposite la kan chu khang zong ha kan thriat thi manga ya hi tu na pride fair thar ni le to in hu to em ki athar berla ni lo ni o ki chung po kian athar berin hu dwa fakten ka photo ati ki thar ber chuan mo hey tinglaya ni hiap sen hin huwa hi enge in rin ni hiap sen hi hian mi zong zong ka celebrate tura ti ta tro chuan khimi ni hiap sen ke enge ko hriat an lem please samati lo samachon na ria lo kala tai a khimo Bigin na hintong kam film pura si intinga ka tiyang prostitutes, sex workers, timayang katiyang ka aniya tuju LGBTQ true LGBTQIA+ flip hianin ahwang vekto chuan akat status sa Happy Pride Month din tikhan nulat ang valo ko nga izon na tikating zong tika in celebrate kapom ka celebrate jo in tina nga nito anile siya don ni jo mizo ina kay esang tiyang chika kating zong ki an bright flow hin telvet to in celebrate jo ka in celebrate ni meya na china athian thu kan lo cheer take no part in darkness atia athian in tha ti na thalo ro ti ve kha pathian himo god of love ani pathian ai le se chung compassionate lo ngo pathian kha compassionate tok ma se khuvela compassionate berpon boundary ari chuan thale ki lo ni tani tro hing boi ta ka thermoi ta ka ki enge Pride Month shallow shia ni lo in la shengai lo pani thum pali pa tem
I khalia hian mo kalau filok sa don chu TV commercial sa cartoon na comic sa advertisement na YouTube ads sa celebrities to IG stories le post sang sanga football stadium sa commercials Nike, Adidas, Coca-Cola, Pepsi engkima in hu fak don hi in hu chwa khoya pon mo in hu du lo pon kan shoka anuri milon nor ri to zo chon to na hin no pang minors kum ting lo hin mo kum sari kum ri mi fa ni taw le YouTube account siang sak taula YouTube algorithm khani drag queen gender pronouns khang kha arong indoctrinate ha to no pang kum poi sei lo ri lu thiam him kha sexualize tum a chiang em chu chu in hu vek don in hu vek don in hu lo thei don lo i chuan status a hashtag love is love hashtag God is love hashtag don't judge arnam choi choi ang o chuan internet ron lo khat vek don na social media status post commercial celebrities a rainbow flag ron vek don in hu don chiang lu tu happy pride month love is love chuan ni le na china kan sei to tro I kan in ham hei ve to ron niam ti te chuan a ti ro homosexuality kan sei lai khan kan hu sik tur ani lo am sing ata kha an naw na ko ka sei a movement ka sei lo I kan diri manga kan harass tur ani lo kan bully tur ani lo kha kan se pareng tur mangai na kan nei tur ani guys chu ti ro chuan a movement hi a chak lu tu ki boi kha kan ju a movement a zo kha a machine ni loving a ideology zo kha chuan kan in nam hei ve tur aniam Instagram ate WhatsApp status ate happy pride month love is love God is love anti ve tur aniam ti kha sina chu kan share to thaw ti zong hin hul la ve na ko ti anga in support lo chuan intinen ko don chu quote unquote homophobic transphobic intolerant bigot religious bigot hey ming cheper dan ko don chu homophobic religious bigot transphobic khang song song kha intolerant kha pisi lo chia lok ming cheper tarin an ko don chu a anwang du lo ni chu nang mani ang rola pe chu ka sha thiam lut to koringot ma se Thai bunga chang som le som khat filna awanga ki buda tur nu ta chu an ninga thole wan ram man ta ni sila mi in ki ma awanga an hau chuwa an ti du da chuwa dota sulting reng an he khuna chu ineng ala thole alo mo me kachina po kan suya mi che pakhat biological woman di athesis a mang du lo mak bi ran pen cancel I an cancel zel do chu cancel ho mangai do Harry Potter zip tu J.K. Rowling street ano mem ang street ro khanu cancel tu khen siam enge trong ko ma soi trong ko ngi om de soi mi ateu lo gender chu pahnian oma biological male female ano man tia chuan ti khanin mok khanin an ron chi ma cancel J.K. Rowling santi Harry Potter female to lo tu Harry Potter le khabuli to lo tu ran ti loi loya ama kha brok ti ve kan tu ma se millionaire ani to billionaire a brok don chung lo ta I ka soi om je zo ka chuanin tu na pon in support lo chuan mo in thian ten thing big tu haya backward to woke lo woke to lo and thing mo woke culture le Christian rin le ai opposite akal ko thelo setan na po woke lu tu ka ev ai ngwa ki hin kan thang pa kha ni khamo chuan I ka soi du chu ta chu kan support lo kan ti chu kan va husit tu ra ni lo kan va di riam tu ra ni lo he trong kami lo chin cheru lovingly disagree a thei ni mi himo mangai takin I truth in ngai poi mo ber tur ni isui ning tin ne ati ke ma chu truth kan ye di tro I am the way the truth and the life ati chuan I am the truth ati book ta the truth will set you free ati book truth poi mo ber ma se LGBTQ diploma man celebrate lo tu ti kha truth ani ati reng ma se truth in tran rola grace in it lo chuan mo akim lo a imbalance o tu na hin extreme an om henama I LGBTQ kim asavai avai me hin ho em me diriam musik ngoi ngoi
i awelan he lampanga in la compassionate le tu isu ai polo compassionate kha i pom khan le an extreme ve kan thati la enge kan ti tur truth a oma grace oma kan balance ang chuan in lovingly disagree ang ma se lovingly disagree chung chuan homophobic transphobic bigot backward an la ti don tho chu ma se pi sin a lo chiar kha khang ka chumo smart ta ka tur le me tur ha ka lo sei do ni chu chuan mo isoi kho vela in turing ya local sol celebrate turin ami sol pare pui turin ami Jesus did not came to celebrate our sins. He came to die for our sins. Ha na chiang mai toro. Ki atoro ma kalo da pala ni ki saman da ro ti mo. Ki in here periods are not just for women. Ki papon period kan nei thei ha ni kha truth ko era tum na kamo. Ka ka chu etu na hian king in thile to ya. Mi in trong môi đồng nhiều xe ăn hụt thế ăn tan nga i surgery ăn tiếng nga ăn gender ăn khác thế mình trong cái môi đó ăn phổ lệ beta gender confirmation surgery gender reassignment surgery mình môi đó à sẽ khác butchering children anh ấy tất cả chuan in transgender mấy conito lâu đó na chuan i sang thiên cùng nga cái tí chung cùng cái này thì tất chung cùng nga cái gì thằng ai cùng nga sang thế à cái gì à nó tên là tiếng anh luôn đấy transgender ngot ko kha thak thei to lo ta jung kuma thak thei to race thak thei hriat ti son korean kan ni di jung korean ani me korean la ani tok mai mo hlute sap kan ni ti jung hlute ding lok te sap pa nge ma hi tu na jung race ko thak thei ti to chunin disable po able ang in identify dito able po disable at to chinom thelo ting bottomless pit slippery slope kan temo chu itel vesel don chun itel seng lawang ka hitot meng ja at harom bezel chun mo tu na hin poilu tu an agenda transgenderism hi no tu na hin te amak si chu khongai logic ki ka hello kum som pariat thin chunin license kan nei thei toro ta tu chu turpon kum som pariat ni ngai thinangai alcohol in turpon kum som pariat ni ngai achan chu khatiang decision lian tham sim tur khan kum som pariat hoiram chu an la no pang an la an ti ma se tu na chu no pang kum nga kum rum min sang te hin fa pa kum li kum nga mi lo ne se pa me she kan ni du ati chuan atan ngai zong khatan saka surgery dia gender thla kan nei kha adigem masih kakak kovel cuan progress ati aku hilai cuma progress ani lo cuan ini lo umlai tu cuma utang tu fapalo ni ta tero peci lo ni duta fapaha kumala ting lo me po ni lo in kumsom patum som pani ani ya tang te khanin boya adik thelo he ting chu kumsom pari em poi lo ting lo ati cuan tang te kha Sokari nan lola anga poisan choi tir nga jail khong anga nge child abuse arangin case an silu sakto afapa kum som panga som hey som bai polo ting lo khan agenda ra thak buwa atan ngai zong atanga surgery ti du kha aphal lo ni chun child abuse ang khan kal de to ni chu mania Canadian pa pakhat po afanu kha mi pa in thak buwa kum som alimi ani afanu boi atiklo wadia jela ta nga thami thum aron chuak le an pa chu ka fanu hi na kina lo lien ta se kamita min en se pa khati lai kharin kalano panga chile chi na po kala nei lo ngatinge min dan lo tin zo na min zo ta se in tin e ko manga ya trap zo ise interview le nang lo khan kha atikem atiklo toro mase khovel chuan progress ati progress ti trong kam ti in bum tir su progress ti me khamo progress ni tak lo progress ang ziha kan thri zo kamai chuan tu na chuanin school a po public school library te school education curriculum a po you can pick and choose your gender if you feel like you are born in the wrong body mi pai in khak he an bar to no pangkha barin mo no abarin an bar tak me tulahin americano le pa ho khuanin school an king drop matinge an ti chuanin
an zirtir tu te khan gender ideology an lo tu thina mi pa po you can change your gender, you can cut off your body parts and dia an indoctrinate an thuk an suwa chuan an lu le pa de an thing tro chuan tu na hin US a kun mo public school an kalsana homeschooling hian uru tu home tutoring ang khan mo khatin gender ideology a indoctrinate kan lo wa ka so is a trap or I was born in the wrong body tila chu in thawanga so yang khan an lu le pa ten transition an ti ma ti le lu tukta driving license ta tu alcohol to an sei to kha musang pariat tinga ngai lai permanent damage ten thei transgenderism chung chang hi sermon surgery ni tu chuan kum som kum riat a thei vek kha kha khong logic tu vera thok chuk de adik thei ro mo government laws om ka dikir hriam ti khanin an nu le pa ten phalo chuan an man thei chuan ato lam tak meu kan ria tu chu cultural marxism zong kha alai mu ni ti kan soi ta to Karl Marx chuan Christian prin a hol to ka thia ka do nuclear family structure po BLM Black Lives Matter website po we aim to demolish the nuclear family structure in India hey achiang to kan chu agenda ka chuan I kan ria tu chu mo slogan la to do hi kan culture hi no ma intrathina ki slogan ki larang itro han sia rilok tu aring lo adiker chu poman ngom tro Disney movie hin mo background alo ri mo mai princess ngam vela ka follow your heart dang hey appealing very chu mo no to lo tu do na di khanin I follow your heart hi mo om lu tu Bible ni tinga ti sam te bung li chang som hi pathuma hi chuan thil dang ber ai ni thin lung ben chalo nun na lo chua na ani sia ai giama hi chuan chatu Jeremiah bung som le pasari chang bua hi chuan thin lung hi thil zong ai bum mang der chelai le der ania tui nge she thiam ai van triangle o kudelo ka samata so culture so follow your heart ti idu so piang tro itin lo lang Bible nge fin culture Bible tro Bible chuan guard your heart itin lung veng charo ati de chu wa follow your heart hi Google de atam tuk chen khat panin status se chuan adik lo guard your heart to ni chuan culture in ting nge ti share le lok to Allah tro ki po ki chen kha chuanin an mani thil ti injustify na ni mang an status ngai se lo mo te ma lo hir ha do rek po khan an hir ha status pa khan do what makes you happy han ti nge yo mo he injustify pa na kan thi thiam dal to kan ni chu ma se Bible a chuan do what glorifies God thileng ki ma atha a pi a moi pi a so ma pi zom ko ning ti tro khating te hian mo hi line one line le kan ya kan nu hi hruai ro ni o chu bang chuan adik kha hre ro pakhat me culture in ka sei khan china han tro there is no truth that is swing in thing at the truth sets you free thu di gina chu zale nang chu Christian rin le culture in opposite je khating line khat me bu kha chi ne ba kam thi ma khating te ka shi thiam tu ar lo tu chuan culture chu do what makes you happy the line Bible chu do what glorifies God that ya last na culture intrathina me trong kam hi my body my choice tam top ta isu chun man ne ka le ni kha ti ai nang lo ni culture chu da truth khom to lo nang ma thu dik your truth live your truth nang man dikit yang han umro oman no man yo ma se Bible a chuan live the truth thu dik khan nung chok ro in ti khating te ha kam thim do ni o chuan khang ho kha ka tu to ka nga tu na hian biological men in major sports and dominate so in settlement mali apo lia thomson kha mi pa ni line men swimming a tela zahi le som thum pali na velania
transgenderism aron lawa aron transgender chawa women's sports swimming aron tela gold medal aron la de mai ni ju tuna thien thui kan post modernism formula hi sama hianin peche kan it is school sports mi sir hlapper pop pop sila dige she ti te ho he ru te te mo miten lien vak box hi lowa hlap hlap pang ti ha lom ni chu kha dik thei lo mo khating te kha shi tur chuan thil pakhat chia soi to ining to an bang no to soyang khanin mo bill C16 an ti Canada hianin law and legislator chu bill chuanin mi and gender pronouns angin iko turani zero here airs tivel magdeu deu kha mi in misgender sual chuan criminal offense angin ang kaltir to sangte khan herself the pronouns ka lomang se i gender sual pal chuan jela bye bye ni mo khang culture chuan progress ni lo chuan ato bera hian mo he karon seidu pathian hi god of love ani tro adik mangai na pathian ani mase a attribute pakhat chawani heta ale lama god of red le holiness ani na khalom le ni chu khen ka chuan god of red an ti pathian hlom zia ring choi bola nom helama pathian mangai na nga zia pathian mangai na nga to tu po pom vek eng tin po mula a pom vek an ti le boka a extreme ve ni chu pathian hi mo balance ngai balance theology ngai pathian chu god of love ani adike hetan hi an latela god of red holiness justice ani bok chun mo isu hi tangkalo sin chen ching khan hey isu ta po sweet and gentle loving Jesus ang kan mutin ta tro cartoon vela pe 20 mi ko vela adik vek tho ma se i bible a hian mo isu hin shem bun so izingber isu ay shem bun so makintier afa sweet and gentle Jesus lo vendier isu fang lo ani yo New Testament a hian mo shem bun ni voiza somru patni a oma a inzia ka chung voiza somru patni zinga somsari te chu isuina asoi chupo kum thum le chan le khovela chung lakin sweet and gentle loving Jesus khan shem bun kha voice somsari le patni soi ni chu I apathian te soi dan po khamo a hunlai khan threng ru isu kha kalokal do na kamal som non chu mal som nei do blessing ni dem antingai lo repent for the kingdom of God is near ati isu le zir dir te khan mo simru van ram chu nai ti shem bun soi nge kha isu ji dik ta kha shi ta ngai ho culture na isu picture pe nang khan ne ngot lo ni balance theology ngai atomna pathian chu god of love ni god of red justice and book khang song kha ka in du tok shi nei la chuan ka soi ka te om chu pati mi ngai dam se kha ka in bo se ne thei chu ni se ka lo me Dam na iku ta chang